Nongeye kwasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ari nako mbaye ikaze muri gahunda zacu z'aya makuru. Reka tuganire kuri inkuru dusanga ku kinyamakuru Rushyashya akadomo.net cyandikira imbere mu Rwanda. Iyi nkuru ifite umutwe ugira uti Ingabire Victoire Umuhoza yafatiwe mu buriganya bwo kwiyandikishaho ubutaka butari ubwe. Madame Ingabire Victoire Umuhoza urambye mu butekamutwe ati bwo kwita munyapolitike atamaze no guhamya akarenge mu buriganya aho ashaka kwiyandikishaho ubutaka butari ubwe. Atuburiganya Madame Ingabire Victoire amaze kufatirwamo ubugira kabiri, ati cyakora umugambi we ugapfuba ntacyo arageraho. Mu minsi ishize ati Madame Ingabire Victoire yaranyonyombye agerageza gusesera ati mu nzego zinyuranye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge agira ngo yiyandikisheho ubutaka atemerewe n'amategeko. N'ubutaka buherereye mu mudugudu wa Nyabumanga akagari ka Kankuba umurenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge, bukaba bungana na metero kare ibihumbi 8,385,17 ati bwagenewe guterwaho amashyamba. Ati ubundi butaka bukaba buherereye mu mudugudu wa Kankuba akagari ka Kankuba umurenge wa Mageragere bwo bukaba bungana na metero kare ibihumbi 4,147 n'ibice 742 ati bwagenewe guturamo. Ubutaka bwose rero bivuga ko ari ubwa Dusabe Thérèse wasize ahekuye abanyabutamwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi, bakaba abundabunda mu Buholandi. Bati Madame Ingabire Victoire rero yatetse umutwe wo kugendikishaho nk'uwaburazwe n'ababyeyi, ati nyamara nta rupapuro na rumwe rubigaragaza. Ubundi butekamutwe yakoze atakwiye no gukurikiranwaho mu nkiko, ati nuko bumwe muri buriya butaka bwiyandikishije, ati ku yabwandikishije ku mugabo we witwa Ren Muyizere nawe wihishe mu Buholandi, atakabeshya ko atuye mu murenge wa Kinyinya akagari ka Gacuriro, ati kandi umugore we Madame Ingabire Victoire yaramutaye mu Buholandi dore ko atarakifuza kubana n'uwo mugabo ugendera mu kagare kubera ubumuga. Ati nyuma rero kumenya ko Madame Ingabire Victoire yatanze amakuru y'ibinyoma, abagize komite y'ubutaka banditse batesha agaciro ibyangombwa yari yahawe nk'uko byagiye bigarukwaho. Madame Ingabire Victoire atakaba ashaka icyicaro cya FDI Inkingi na Darifa Umurinzi. Ubundi butaka Ingabire Victoire yashatse ngo kunyanganya bukabereye mu karere ka Ngororero, umurenge wa Ngororero mu kagari ka Rususa. Ati n'ubutaka bwa sekuru bita Bidyogenda Simeo na Nyirabazungu Caritas aribo babyeyi b'umwicanyi Dusabe Thérèse nyina wa Madame Ingabire Victoire. Ati Ingabire Victoire rero ajya gutangira ubu buriganya atirengagije ko nyina Dusabe Thérèse atari we wenyine wavutse kwa Bidyogenda. Ati hari n'abandi barimo Muhayeyezu Immaculée witabye Imana akaba ahagarariwe n'umugabo we Claver. Ati abandi ni Tuyisenge Marie Galette, ati Mukashaweza Console ubana na Dusabe mu Buholandi ndetse n'abandi batandukanye. Ati amakuru dukesha abamubeshya ngo ni inshuti ze, ati nyamara bava iwe bakaza kubwira kimwe mu bitangazamakuru Rushyashya, ati byavugiwe ahantu hose. Atamya ko Ingabire ashaka ahantu hari inzu yubatswe n'umutware witwa Rwamuningi aho agire icyicaro cya FDI Inkingi cyangwa se Darifa Umurinzi. Ati rero ry'abafite imyumvire ipfuye nk'iye ngaho azajya acengereza ingengabitekerezo Jenoside n'ubundi bugome. Ni inkuru ya Rushyashya akadomo.net. Ati bikandi Ingabire Victoire arabikora nkana, ati abiziranyeho na nyina Dusabe Thérèse atagamije kurigisa imitungo yose ishobora gufatirwa hishyurwa ibyo umujenosideri Dusabe Thérèse yangije. Ati birasa no gusubiramo amateka kuko n'ubundi aha ati muri Ngororero hakundaga kubera inama ngo z'abambari ba Hutu Power nka Leo Mugesera, Dusabe Thérèse n'ibindi bikomerezwa byateguye bikanashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Ingabire Victoire Umuhoza wahereye kera atashaka aho yamenera ngo hungabanye umutekano w'u Rwanda kuva akiri muri RDR, yaje kuvamo RCL ndetse na FDLR ndetse akaza gushinga FDI Inkingi, yahawe akabyiniro ka Darifa Umurinzi. Ubu noneho ati ari mu buriganya bwo kwiyandikishaho ubutaka butari ubwe ngo abugire indiri y'inkozi z'ibibi zigambiriye gusubiza u Rwanda mu marira.
nguko rero uko uburiganya bwa Madame Ingabire Victoire ati bwatangire muri RDL Alir FDI Nking ati bukomereje muri Ngororero ndetse na Nyarugenge. Ati ubutabera bw'u Rwanda nk'igihugu kiyemeje kugendera ku mategeko ntibwagombye kurebera aya manyanga. Ati ubundi amahano ye yose ayakora yitwikirije isinde ati y'umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi. Ati uburiganya se nabwo n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ra niko inkuru ya rushyashya.net ikomeza kugenda ibivuga. Ngibyo rero bivugwa kuri Madame Ingabire Victoire Muhoza, akaba ari umuyobozi wa Dalfa Umurinzi, ishyaka ritari ryakwemerwa n'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda. Turi n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Duhere mu Rwanda, ubushinjacyaha busabiye Edouard Bamporiki gufungwa imyaka 20 no gutanga ihazabu ya miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Bamporiki wahoje ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umuco akurikiranyweho icyaha cyo kwakira ruswa. Ku murongo wa telefone ndi kubona umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali, Eric Bagirubusa. Eric Bagirubusa, wiriweho? Wewe neza nawe Venuste Nshimiyimana. None Edouard Bamporiki yakiriye ate ubusabe bw'ubushinjacyaha? Ubusabe bw'ubushinjacyaha bwana Edouard Bamporiki aravuze ngo muri rusange nk'uko yagiye aburana nta kintu kindi yakora yarenzaho uretse kuguma atakamba asaba imbabazi. Mu gusaba imbabazi yabwiye umucamanza ngo imbabazi yaramuka amuhaye zamubera igishoro mu buzima asigaje ku isi. Ariko se mu kwemera icyo cyaha cyo kwakira ruswa hasobanuwe uko yacyakiriye nawe yabivuzeho iki? Ubushinjacyaha buramurega ko Bamporiki yanyuze ku bantu batandukanye abatera ubwoba, harimo uwitwa Gatera Norbert ufite uruganda rukora inzoga hano mu mujyi wa Kigali. Bamporiki ngo yaba yaramutera ubwoba amubwira ngo natamuha amafaranga runaka arafungisha uruganda. Ariko Gatera nawe yari yaramureze mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB ko yaramaze kumutwara amafaranga menshi. Nuko rero muri rusange ukuntu aya mafaranga miliyoni 5 aregwa uruganda rwa Gatera umujyi wa Kigali wari warufunze kandi ngo Bamporiki abigizemo uruhare. Bamporiki ariko ibyo ngibyo avuga ko nta ruhare yabigizemo kuko ngo Gatera n'ubusanzwe yari inshuti ye y'amagara ngo kuva kera bamaze imyaka isaga 12. Akavuga ko nta ruhare yagize mu gufungisha uruganda rwe, ahubwo ko yamuhuje n'umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali bwana Merari Mpabwa n'amaguru kugira ngo abashe kuba yamufasha uruganda rufungurwe. Ariko aza kuzana miliyoni 5 ngo Bamporiki akavuga ko yazitaga inzoga ngo bagombaga guha Merari Mpabwa n'amaguru ayandi miliyoni 3 bakayarya. Nuko ngo rero mu kuyazana bakayashyira miliyoni 2 bakazishyira mu modoka ya Merari Mpabwa n'amaguru. Inzego z'umutekano ubugenzacyaha zari zarangije kubimenya kare, ziza batabizi zibafata bafatirwa mu cyone bariko babivuga Nshimiyimana. Ku buryo se muri iyo hazabu ya miliyoni 200 zisabwa kwishyurwa n'uregwa ziramutse zitanzwe, ayo mafaranga harayavamo akaba yahabwa Gatera wahombeye muri iryo tangwa rya ruswa? Venuste Nshimiyimana, icyo ngicyo nakubwira ko ntabwo ndamenya umucamanza niwe wo kuba yafata icyo cyemezo. Nuko rero gusobanura ubushinjacyaha buvuga ko no mu 2021 Bamporiki yafunguje umugore wa Gatera nabwo bamuha miliyoni 10. Aravuga ko ubushinjacyaha buravuga ko yagiye niba mu nzego zaba izari ndetse n'ubushinjacyaha ahamagara abyita ngo no gukora ubuvugizi. Bamporiki ahangaha yasobanuye ngo nk'umugore wa Gatera kubera ko Gatera ari inshuti ye yakoze icyo yita ubuvugizi, ariko ngo bamuhaye miliyoni 10 nk'agashimwe kuko ngo yagiriye Gatera inama yo kudatanga ruswa, gashoboraga kuba yatanga ruswa bitamukoraho. Rero ibyo Bamporiki we abyita ko ari impano yahawe, ariko yaje gusaba imbabazi ko byaje gusanga bigize icyaha. Asaba imbabazi umukuru w'igihugu n'abanyarwanda, nicyo yise imana y'u Rwanda. Iyi hazabu ya miliyoni 200 n'amafaranga
menshi asabwa kwishyurwa n'uregwa. Biramutse bibaye urukiko rukemeza ko amafaranga atangwa, bampura iki ayo mafaranga yayakura he? Imana nge navuga ko wenda ashobora kuyabona nkurikije uko bampura iki nk'uko abyivugira. Yemera ko n'umuntu wageze hano muri Kigali ahagana mu mwaka w'2000 yinjiranye ibiceri 3 by'ijana no kuba 300, ariko mu minsi yashize yatangaje ko yujuje miliyari. Rero yujuje miliyari bamushyize mu nyurabwenge, nge numva miliyoni 200 urukiko ruzemeje ashobora kuzibona. Abo wabonye mu rukiko igihe ubushinjacyaha bwasabaga icyo gihano ndetse bugasaba n'ihazabu, bakiriye bate ubwo busabe bw'ubushinjacyaha abari mu rukiko? Nshimimana, n'ubu ngubu ndakumenyesha ko urukiko rubanza rugikomeje, ntabwo rurarangira. Nuko nari nsohotse kugira ngo mbashe kuba navugana nawe kuri iyi nkuru. Uretse bampura icyo ubonye ko n'ubusanzwe arakunje, niwe wo kuvuga ngo niwe wabyakiriye, abandi barakurikiranye urubanza bisanzwe. Umunyamategeko umwunganira Maître Jean Baptiste Habyarimana we yasabye ko hazabaho inyoroshyacyaha, ariko ubushinjacyaha bukavuga buti ukwemera kwe ntabwo kuzuye, urukiko rwazahamyaho ibyo bihano rwasabye. Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali. Komeza ukurikirane iyo nkuru ze kugeza ku bumva Ijwi ry'Amerika. Nkwifurije umunsi mwiza. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana, reka nkurikirane inkuru nawe kugira akazi keza. Tugume mu Rwanda aho bakajije ingamba zo gukumira indwara ya Ebola yagaragaye muri Uganda, kuva ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kugeza ku bitaro byo mu turere hiteguwe kwakira abagaragaweho n'iyo ndwara. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na